Tu viens éteindre le feu, non? Tu viens le rallumer. Tu sais, la position la plus difficile, c'est la mienne, hein, parce que étant indépendantiste, entre les miens, ceux qui ont voilà les tendances, les différentes tendances, ceux qu'on appelle les autonomistes, les algérianistes, essayer de rester un peu neutre, c'est pas facile, voilà. J'ai le mauvais rôle, voilà. لا مرات تسلها والله راني مش زوينه ميرسي ميد كذا اول باش هذيك ما الفيف دو سوجي كاين je voudrais le farchetant c'est le sujet les insultes le combat tout ça mais bon c'est triste الشوال مي كاين هذيك ما اون بروفوندور على السوجي اشو نشري هادشي ينتسالى ساكس القبايل سيلا وين ندير كازن نكوني نبغى نخدم الدوله ابارتير دو مومون نبغى نخدم الدوله تم زوارو جما درس شاكون يا شاكاي سماتني وتيش سماتني كخدم اوكين ديفيرونس نكليك لي فاجا غيني نو مانتيريس با بوركوا باسكو فغير ان ريزولتا Nikini, je m'intéresse à l'histoire depuis des siècles et je trouve qu'on souffre à travers des siècles, des générations et des générations. Igarouane Del, Igarouane l'Istéamar, Igarouane Laz. Et donc, à partir du moment que mon analyse que vous pouvez tous partager puisque nous avons coïncidé à بلا اين داني مزورنا القبائل نطر نبغى نسعو اخا ما كنت سعناكم دينيومون انسعاني طاري صحبي برنا في المزينه في تلاويننا في ركازنا في المزيننا في الحرمنا نكون مدناكم. Ce n'est pas trop demandé que le miracle kabyle se réalise, avoir un État. Mais chacun a un État. C'est vraiment un État. Vous devez agir en homme et femme d'État. Sinon, ce n'est pas possible. Mais un État kabyle, vous êtes dans l'obligation d'agir en femme et en homme d'État. Sinon, ça n'aboutira pas. Et mon souhait que ça n'aboutit, il a qu'à dire dans le Marouvna. Alors, l'équilibrage guerre, je considère c'est toutes les choses qui n'ont pas pu avancer. Elles pourront le devenir, mais il faut mettre un esprit positif. Un esprit positif, pour faire un État. كل الدومين ثاني قيمه كنيسه ان شونتيي ولاش تقاشو نافونسي سواتاس اي دونك جو بونس او ليو دو بيردر سون انرجي استير لي بال وذي كاسوا وقيل سات كولور وقيل سات كاسكيت وقيل تغاولي وقيل تغاولي وقرويس وهني وين الحواج انسدو كلي وكنا نخمسه نيطا نو نافون با انكور في نيطا ونصورا سي مورا نضنا كون باسلو نوتر طون انوالي سي مورا سي مقرانين مش بنا تا نيطا ما تشيسل شو على غينيا ما سي سورا غنتسنا غيرانا هاد السفوق كتي كذا غيني غيرانا كل يوم كتدي السفوق مرزوق هكا اي بان زمرا ولدينا غادي المراديات تصنا ضروني ضرسا هذا يسون ترى بيان حوايجنا راه ونتشكاني بوليس ني جدارميين ني لي بومبيين ونتشكاني ونبوزات شال كاع ونوحد ون يا ريان راجوتي مي الشغله كينو يسفو غارا تاكي ديوس Mais vraiment, dans le Maroc, oubliez les divergences et les différences. Concentrez-vous sur la construction d'un État. La construction d'un État se fait avec des esprits positifs. C'est-à-dire, se fait avec des esprits créatifs. Sur un chef de file qu'on peut critiquer. On peut critiquer, d'accord. Mais, c'est la critique, je ne vois pas où je suis. Je ne vois pas où je suis critique. On peut, mais il a dit que sa personne chimide, nanaka qarahni, كيف دونيس كيقرحوا البعض surtout pour construire un État obligé d'y الحرس obligé ودي عفس ودي حزوة. Je pense que nous avons mieux à faire. كل يوم ذا شي السن هذه في كتامو سنيس إوا كنا نبنو سليطا يا غينيا ونسمو قولا راه الخلافات سورة الشمرت مقرانين. J'ai envie de vous dire, nous allons analyser, parce que on ne fait pas les bilans. Nous avons, qu'on ne tire pas les enseignements de nos aînés. On fait un exemple. Si on commence à analyser les points par exemple, de la guerre de 54,
كريم بالقاسم نزمرد نرنو عمران الكولونيل محمد والحاج on va s'arrêter في كذا كان à partir du moment ce qui m'intéresse c'est la résultat est-ce que نتشيس نفع non سنتشارا نفع الساقيني à cause des erreurs non quel que soit ماشي l'histoire عاوده كاينين غتكتبها ما فاصون ce qui m'intéresse c'est la résultat كريم بالقاسم à partir du moment deux cas de figure s'imposent admettons ويعمل ذرة في المثنى بن رمضان ادنيني ودي انطقاره باغ اكزومبل يسوسم يفاسن غنوينا زين 10 سنين ابرين غنوايض لا ريزولتا قلا غنوقع هكا الساكين روح عرفتوا لانديبوندونس اللي في النوار ماذا قال في كافوس ديك السداغ يوغا سوالي بوصوف انغانت بار ريفاليتي نا بار كالكول نا ميم نوغنا كيمي سلاتولا لو ريزولتا خزرت nous avons tout perdu. Donc, ils ont pris en considération l'objectif. Nous souffrons français, c'est grâce à la wilaya Tarwa, la wilaya 4 de l'Qbaïli Tietfan, et la wilaya 6 de l'Qbaïli Tietfan, et français. La wilaya Tarwa, et Tims, ils couvrent le français. Il faut tirer les enseignements. ما تستهزئ ديماك اكن راك سيسخن اساكي كون ويد القبايلي ما راهوش كدار الخلافه كي مشطحيلان يراون ils sont insignifiants ما تسوالي ملاطاشي ان ساعات نبنوه ما تسوالي ما عذاون نغنصح هاد سماركينا قبايلان وقبايلان بلا ما سماركين داس شاعل يرانا سي الفو اريتي الشغالاكي ونسوفونا ازد عاوده كريم بالقاسم لو كان يلافي وزاري غير كالي لا ريزون اكزاكت مي كيل كو سوا لا ريزون ما يستهزا ذا بن رمضان لو ريزولتا نسنيتاك ما يفكافوس ديوس عاد نتساب 10 سنين خنقن سكرافات دون ان اوتيل en Allemagne que vous connaissez après le résultat mais quel que soit ce qui nous intéresse c'est la résultat يموت عميروش وسنتشارا نفع ويتيزنزن سي الكلون دو مال كي تيزنزن الور ساك ما تيارا ونكانيت لا ميعقالوس ديونيك تسيكتي في نوايض ديونيك زمرنا ديال فواد بوركوا باسكو ان اوبجيكتيف نفغا ان ايطا سي جو ان ايطا يونو فريديك تساوين وين اللبنيه الا كان فنوس ما ولا ميوني استخرب وتكال تعرف الناس مي فوزيت با اوبليجي دو بيردر لينيرجي النغم ديالنا فنوس عندنا رنوسيه ظنين اون تير جامي لي لسون اون 63 En 63 سميت في فرنسا لا ولايه طروا de l'indépendance بويضاره وسكواس لي بروميي موا فاقن بليك لو كلون دو ليست et le clan de l'ouest بوينا سنتاموس avec l'appui de l'Égypte et de France bien entendu بوينا سنتاموس au bout de quelques mois le maquis de la ولايه طروا il démarre سينا كني مقارن الكراكر واعرف عند القبائل سويت 3 سكواس 63 64 65 خزر ستوره on tire jamais les enseignements موسن دابري لي تيموانياج بوذني حضرن يا 400 لا 500 يقموسن واش نغار فرنسا سنغاس لارمين بن بلا لاين بياكي حكم الجزائر الساكين داو كاع يتصالح ماشي بغي غاديني غا فاش الحسينات احمد ايتي لا بياس ميتريس à l'époque la ولايه طروا سي اون فورس militaire de l'Algérie suprême نوزنيك ساعه تصل للسلاح avec la ولايه 4 هذا القبائله كل قلنا دينا il a le commandant Azdin, il a Amran. Donc avec la force militaire, la première des choses c'est de désarmer la wilaya Tarwa. Janten, Hussinat Hamad, grâce à son concours, a désarmé le maquis de la Kabylie. يجسلا زيتن يكسسن السلاح النفس النظام واحد والحاج خدمنا السباكيت شكعان ترتين دوف هذه ناض واتماتنا إريفيين مسمى القبائل فاس ريليفيين باش اللي وجدي في البوا دونك اون توا تيري لي زونسونيمون à l'époque نسعى السلاح ديزارمينا en 2017 الساكو on n'a pas ونسعى une force militaire en Kabylie ولا ما شتاكي كيغد كادريين وكيف لي سوجي نصح لا سيكوريتي نيدو درمسي لينا الا وتي ديو درن اون ايتون on acclare dans une fragilité sans croître. Plus de 120 000 paramilitaires, tout corps confondu, qui quadrillent la Kabylie. L'opération Charles et l'opération Jumelle en Kabylie en 58 et 59, c'est la frontière. سمحنا كدا ديني فاراني سمحنا كدا التيروريزم سمحنا كدا لي فرونتيير سكارت مس مي لا كابيلي كي تنيرحال دونك ساني قلا قاتخمم
Comment peut-on protéger la Kabylie? Imaginez l'ascarine, c'est que vous partout en Kabylie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà des questions. Que le MAC il a qu'à dire, que des militants que des gens qui connaissent les stratégies. Qu'est-ce que peut faire la Kabylie? Comment l'armée algérienne forme ces militaires, les appelés, qui sont beaucoup. Comment on peut faire former une armée? Les questions au lieu en 2017, la Kabylie est désarmée. Elle est désarmée, la Kabylie, militairement. Des miliciens de comment on peut faire? Alors, moi j'ai une proposition. Je fais une proposition. Un schéma, puisque on va prendre un schéma simple. Je ne suis pas un tacticien officier de l'armée, mais je peux donner un avis sur ça. Et je laisse les professionnels. Exemple, l'armée algérienne, on prend un exemple basique. Un appelé de l'armée algérienne, 45 jours d'instruction. 45 jours, et chaque semaine, il tire le tir à l'arme automatique 2 fois par semaine. En gros, il tire l'instruction, 16 برد. Donc en 45 jours, tenue de combat, mais 45 jours d'instruction, ماذا mécanicien اللي réparé automobiles, ماذا ماسوس اللي يبنوا, ماذا جنيور سكنان bureau, selon les casernes de شي حوايج, selon. Mais en général, les métiers qui etc. Donc en 45 jours, l'armée algérienne a formé des militaires prêts à faire face pour défendre la patrie. Donc, je peux dire, nous avons formé, chaque 7 heures, nous avons formé 30 مدن. Mais à terme, c'est de former tout le monde. Si la Winnergaz, la Libye, grâce il a tenu de combat, il s'en le slah. Ici, Coran, c'est ce qu'ils ont fait les Kurdes. Donc, on peut former en 90 jours un militaire. On peut chaque jour tirer avec une arme automatique. Dans l'esprit, la décennie ici, le terrorisme, des groupes d'autodéfense des Soudris. Donc je pense que la Kabylie doit réfléchir à cette question sérieuse de la sécurité. La Kabylie, c'est la sécurité, c'est une question très importante que personne n'ose aborder, que le MAC n'a pas abordé. Il doit réfléchir à la question. La Kabylie doit se protéger, réfléchir aux moyens de sa défense. Et en 90 jours, un jeune a formé un militaire qui est apte, prêt à répondre, à défendre le territoire du Nord. Sur le plan politique, les structures et le mouvement Nord doivent être renforcées. C'est le domaine, c'est le ressort du mouvement Nord, Kabyle. Donc, pour pouvoir faire face et porter le mouvement Yagam Quran. Qui attend que ça. On sera les anniversaires et les dates anniversaires symboliques. La date à la date de la marche. La politique, la marche, la démarche et la marche de la construction d'un État, c'est quelque chose de continu. C'est tous les jours qu'on doit construire. On est dans l'action, on est le Hawaïj. Mais des 14 juin, une marche, une action symbolique, mais des une action symbolique. Je pense que d'ailleurs, si la un moment crucial où le temps nous connaît la cannerie ou le bénin. Donc le MAC doit faire les tâches qui sont de son ressort, aller renforcer ses structures,
élargir des compétences à Dakhel, le regorge de compétences pour qu'on puisse avancer. Et parallèlement, il y a des actions sur le plan de la population Dakhel, mettre des pressions sur le régime algérien, ne pas attendre. Alors, pour réagir, telle date symbolique, on a réagi. On peut mener des actions de grande envergure, par exemple la désobéissance civile. L'État algérien il est au pied du mur et comme il y a 2 ans, 3 ans à le faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir. On peut s'inspirer des actions à Guerre de Mendirif et on peut leur dire un mot entre parenthèses. J'apporte un soutien indéfectible pour le RIF. Donc, nous connaissons وإلا قررنا نرجعوا للشغل يرنا شوف غادي نير المزيننا c'est une énergie samqrat la canaliser et l'orienter positivement dans le but d'aboutir à construire à édifier l'État est meilleur que de leur faire perdre الوقت نسن في منو في النيجاتيف وكيدنا ما تشيدنا يار كل قبايلي يدنا يار كل قبايلي لقى الدنيا يدنا je considère que المزين الماك اما ذو كذا مقارني دان لا فاي دو روت نعاودو ندارها جو كونسيديرو بيون وخا يا با لا كيستيون نو سبوز بلو اتو رسمو قلام كادي دو نوردينا يتحمودا اسمو قلام كاد الوياض كيميا واذا كنكون لا راه داخل يقلقنا هني داوي نتورا داخل باسكو كونست ايديفي ان ايتا وتخدم دار هذا وحدك ناضي 4 يدون ناضي 5 يدون هاك كان تعادلم ان ايتا السكين داخل مام ويذاك كي نون با لا فيزيون كتشيني ان ايتا ماشي لما وين يتوالينا مشايلين داخل نحواجك مدان نحواج ان بريزيدون دو لا ريبوبليك كونت يجير ان ايتا يربح une élection même une fois il est déjà indépendant tout le monde n'a pas voté pour lui mais il doit représenter dans le respect il doit assumer toutes les responsabilités inhérentes à sa charge et pour ce faire il a un discours de clarté un discours يساي قاير في ذاك الغاشير donc خنوير. Je considère que tous les militants du MAC sont des hommes et des femmes d'État. Vous l'êtes. Pour moi, vous l'êtes. À partir du moment où vous êtes un État, vous êtes des femmes et des hommes d'État. Par conséquent, il y a un comportement qui s'impose. Vous devez agir en tant que tel. Alors, pensez à l'édification d'un État. Tire les enseignements. En 63, كريم بالقاسمة fait un discours ذلا جوب القبايلي زمورة القبايل بوصو فرتامة سوز ما دير في ذاك ما دير نطق tout le monde a applaudi داخل النير ميدي هضر سقباتي ونسينا فهم غارة يا لا نوارا من داخل النير لا وكذا كيلان دي ليطا مي خزرت تولا مشي ذاك الخل au bout de 60 ans هسا كي l'assemblée زمرات l'assemblée algérienne زمرات خمبان ديسكوس اكيد دا شو تسمى سلايتني خزرت ندم كيف دل فلانه alors si vous voulez une souveraineté ديك خامل ما تبغى ما تيد حرام il y a une façon de faire c'est d'éviter c'est de voir تخزر من بدا هذا هذا ونون سي وكذا كيطفن للسومي د ليطا هذا ونون سي لارمي دي فرونتيير لي مالغاش وكذا كي يخصم نون كونسونطريفو سور ليسونسيال ماشي فرحتي هذا ودنا ماشي بوازيز هذا ودنا نحواجيتنا كوي كذا كي سان سو ديسكوت ميم با الشوا لاكي او السلميلاق هذا ونغاثنا ندي فرا كون ويديون نون vous êtes en train de vous diviser inconsciemment. Vous êtes hérité peut-être, il y a des phrases qui vous ont blessé, je peux comprendre. Mais à des choses, les gars, je veux voir le meilleur de vous, il est au fond de vous. J'en appelle les nous avons خزرت les empires étrangers كما لا خدم القبائل خزرت depuis 15 ans يا جميل لابد فليقه لو طو ديكزود خزرت شحال تلاون ديال كاس القبائلي ديفرون وين ديفرون يموت خزرت المزيننا اتيديونت ديال المزيننا شحال هما سيد روحهم تيمور الفراني لا سنيت تنفع خزرت شحال الهلاكات هذه تفهم دي موت القبائل خزرت لي سويسيد لو طو دو سويسيد لي جون النار
خزرت لي كوميرسون غام كانت نسني اسن تروزون يفادني وكنو وسيلارا اينات اون بروسبيريتي ايكونوميك parce qu'elle a une prospérité économique, elle fixe la population. خزرت دي وهرانا كي نخدم لا غروند اندستري تفيكسين لي جونسن وتسمري لي غاري وهراني نفهم دار داك تسنادين لي فيزا ستالين دا كاع من القبايل خزرت تي تسندات لا دواكين نفعن هي وهران تو لي بروجي ستركتورون ا كو دو مليار دولار الا يتسني كي لي نودير السلال كاي كواس وقبل هذه الاتخاذ اي تكملت ولا واقيا خزرت tous les projets خدم دينا l'industrie automobile à grande échelle, l'industrie du tourisme, l'industrie de l'agriculture, l'industrie ولا شي جات l'architecture, les logements, les hôtels, les stades, les universités, اورال وستينير كل يوم شغل الاسباني بوغان نكوني صاروانا الحيف صاروانا غنتمشاو كارانا صاروانا اقلاو الفرق ثاموت وزرا ماشي وزيد السفان فلانا زرا واش السفان فلانا كونوا ورنو سار الشغل كونوا يا الا قات سدو كلم يوكنا دنفان ما تبغى ما دنفان ماشي دا هو كان الا قال سيونا نخدم الحوايج يوكنا نخدم الحوايج الا قال ميعقال يفو ديباسي سلا حسينات محمد سعدي la marque من الطفله c'est pas des exemples pour moi mais parce que toi ils ont représenté nos partis politiques في كان غارت من جار سام mais l'ego démesuré فرقا مزودرين لنا فيكسد le meilleur exemple place مثلا population les militants peuvent donner des leçons d'Assaouen parce que la population a une maturité politique خاص يا دي مانيبيولاسيون خاص يا دو لا ديزانفورماسيون من فانونا كنت سلمت الزرا ميم كي كلاقا نخدم نيطا سي اون اريفون ميتر افغار نيغوايون يفنون مدنا خام اي با لانفيرس دونك كيني وين كذا لما كيوني ما راه جو سوري مي با فير لا ديفيرونس ما دواكي اسكاد غام كادنا نويا ادنا نوثي مسني وين بغينا ناكل لاندي فرا لي موفمون نظام ويلي لا نكو ويسن قيمه قد كشمناك ويداك باش نبنى ليطا nous avons besoin des compétences de chacun les avocats les ingénieurs les maçons les bouchers les commerçants ولاش شنو الحوايج راه ولاش tous les corps d'état tous les corps de métier toutes les corporations يبان الحوايج تعرفي في كاموسيس يبان ونون الحاره يسعى une intelligence artificielle يستخدم المخيس alors n'excluez personne et se respecter venus passez votre temps à venir on va prendre un exemple l'Allemagne regardez les grandes nations elles se sont faites récemment l'Allemagne من الميكانيزم تحقر فرنسا il y a 3 siècles 2 siècles يتحقرت فرنسا l'empereur il y a 3 siècles يكتمسنا يتبلبيز نابليون دينا un beau jour c'est des fédérations de l'Arche من كوني un beau jour سميتها دا لابيوس النجمة عندنا ناس يقتكفوا كوان سالسيني ديفا دولف هتلر سني في ديفا هتلر راكي يا رد تصار اثنا نخدمنا نيطال الالمان سي ريسون سي اون 1800 19e siècle en Italie j'étais frappé كيني en Italie روح en Italie ولا غزم تفنات مسلايت نسن اي بان سي دي ديالكت وين لنا ا بلو دو 100 كيلومتر دان رايون 100 كيلومتر هو اللي فهمي اي بان خدم من اون لونغ مي خامن هضرن لي ديالكت نسن خزرت نخدم تيمورا خزرت ما ديني ليطالي تو فوا تو دو سويت روم اين كان كونين ساعه كلش بور ريوسير يخصنا غلا عقلي تجمات يخص تيرا لي زونسينيمون خاص يصير كميد سير كميد وتما خاص وثند ديال مي الزريغ دا شوفغير جو فو ان ريزولتا جو فو بلو فوار القبايلو تسون في دارنا راه جو فو بلو كون نو تريت دو ريان دو موان كو ريان فغي غنساو دي شونسيلري نص صح بغي غنساو ان بريزيدون نص صح بغي غنساو ان باسبور نص صح تيفت ماشي داك لا مي باش نسيو ضروا الا كنقفل لا بيريود تاعي امبريونير اسنفك الجهد تنوراسيني سموسني وين النار دو شاكان on a besoin de tous et tant que vous n'acceptez pas qu'on a besoin de tous on n'avancera pas mais pour avancer il est تساوي لا مثلا positiver venus je n'arrête pas de le marteler Wawaleg mais c'est vraiment un état comporte que chacun se comporte en femme et homme d'état c'est la seule solution voilà اسمعت جاو تلويث تنمرتي مدي السلام تنمير الدليل كمال مسعود merci pour cette analyse merci beaucoup Arsoufas merci voilà c'était Kamal Moussaoud Silbari سيني Azouli مقرن
Azaflash.